Karbi Anglong talavira long Karbi ningkan kami katalon Japan ason-ason arwang jekedeng. Lok Sabha kilik katebok lang dampen Media Certification and Monitoring Committee keseng. Difu Club along Karbi Group Hwa Mai Lapen Karbi Research Forum atum celang pet pen krungching sai mai mesen pen ke pajut. Kardom aprang sinilitum Kat News Channel bitung pen Kat News Channel kelang arat kadu kawai phanta ningkan kemia hirjome pajariglo monsam kaching thur ahirjome awang phutina longna padolona non bier tang ton pen arjek tha Karbi Anglong talavira long thang isiarni Karbi ningkan kemi katalon Japan different supi pen chenglok West Karbi Anglong Bokajan subdivision lapen Harukhat subdivision along ta ason arong jamek sikdang pontanglo thang isi lake Karbi ningkan kimiarni Karbi Anglong Autonomous Council pen thang isiarni Difu Council Colonial along ke the Open Cultural Stage along Karbi ningkan kimi talonji Council pen ke batik ningkan kimi katalon jamek lake adap troxy apor Arnam Kardomate prayer meeting nerkep rachatim apor Karbi Anglong Autonomous Council chairman long kitimung pen belun abitung kilo sirkep apor arjan kihi kachipate kep apor hambi ke pathu kachipate hayu henlo Karbi Anglong Autonomous Council principal secretary pen Karbi Anglong aratapan Karbi ningkan kimi hirjme akardom pajersi Karbi ningkan kimi katalon jamek along kadu kaviarat kachirap kachitu Japan towar chalang Lok Sabha kilik katebok lang dampen non hejong Karbi Anglong Deputy Commissioner Japan Phupen Media Certification and Monitoring Committee sengsi Lok Sabha kilik aphat chetik pontanglo Lok Sabha kilik ahut anama birta mate paid news saphan mek kibilor Japan non hejong Karbi Anglong Deputy Commissioner Patir Pipen Media Certification and Monitoring Committee seng pontanglo Laso Committee along arpu kedo abang phatum ke Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia ADC Norsing Bay Pherangki Sanju Bora lapen pajathang sai kamasai phu utpal dimasa laswang bong pajathang sai kamasai phu dimasa phan committee along kongchun ma arpu peksi Lok Sabha kilik ahut paid news kilang ke pangching jiaphat apor pen apor my meeting padonang jipota pachini alo along pachata Difu Club along Arkoni Phai Thomkep Arni Thomkep Raisi Arni Aninia Baha Karbi Group Hwa Mai Tiripia Mai Lapen Karbi Research Forum Tiripia Mai Chelang Pet Pen Krungching Sai Mai ke pad pona birta phera ke pen Katni Sosa Hemalong birta nang pali Jai Mega Tank Penar Koi Ni Phai Thomkep Arni Karbi Research Forum Amai Phusem Sonterang Pen Lama Kang Thur Pen Si Ninia Baha Krungching Sai Mai Pangcheng Ponlo Krungching Sai Mai along penangan abang pho bang phia tung chetong dun si Ardi dojot pen Karbi K nang ke plan pen chenglok penangan alam kacethan kachimong padupon puthorar ni mate arkoi ni Phai Thomkep Raisi arni ada papor pen pangcheng pon thusi nyaro si mesen ingsam jin pen krungching sai mai pajut pon Namalam sopor phan bir tamoing toponik sina Ningkan gimilo thang ni phai siar ni lo pena pech lasi ningkan pharu pese ke ningkan surhinira ningkan krisir ke pleng pena ke thang ningkan si si arani ke cheng silo ningkan kimilo Karbi ningkan kimi Karbi ningkan kimi Karbi Anglong arat ke doan rengdok rengni ke dolong japa samjin sam dopen central government state government dan Karbi Anglong Autonomous Council pen ke deng an sayang deng an tame arnam hirjumi nang pidun ji aphan kam ka pichun ji aphan lapen arnam hirjumi nang pidun ji aphan nili arnam phan hirjumi chu hanglo lapen Karbi Anglong monsam ke tu ji aphan arnam phan nili hirjumi chu hanglo lapen ke Karbi Anglong ajil ding tui pen ka chesong hempre ka puthak tame ningkan kimi arani pen ke central government state government pen ki che than pen kichun ji aphan nili arnam hirjume hanglo lapen ke non ki thurmi riso ejang atum urenga warsai ke long ji lapen ke urenga warsai interview ke ngan tame
Goreng awak sai kecipelong dia pan nili. Dalu ke ipidun ana bang kubang pie panta nili. Arna mahir jume hang lo. Lapen nili tum tim Karbi Anglong ke klaim ke damalo. Karbi Anglong ara tum. Ahir jume nange pidun dia pan nili chuning dilo. Lapen ke ningi sipet pen. Tingtin sipet pen jong si klaim rapet pelong te. Karbi Anglong arat ke mangakam chun wegji. Lapen nili tum tim Karbi Anglong tame. Karbi Anglong arat ke doan sarpi sarpuri so jang ki bi ki thipen chenglo kado ko be phanda nilitum Karbi Anglong kapaching thurji saye muke deng ponji aphan alang litum long phata me nilitum hirjume hang ponji laben nang cherap nang chitu dun ji aphan nilitum pherang ke pen chenglo kado ko be bang phu bang phi phanta nilitum tim Karbi Anglong hin pen chuning dilo laben ke bang ji arar ni antame non Karbi ningkan kimi thang pena pen ke chenglo laso thang arar ni kado ko be pena mon sam do pen Karbi Anglong arat ke mang akaman ki chunjia phan nili arnam hir jumi chuhang lo pen arnam tame nang pipi jia phan nili chuning rik lo Kardom nili Sathe Kamsa West Karbi Anglong District Congress President non ke bangji ningkan suri mira present cap Karbi ningkan kimi aparman kado kawe Karbi Anglong arat lapen Karbi akhe phan isi hir jumi pilo non ke bangji ningkan kado kawe Karbi Anglong arat lapen Karbi akhe kemisen tamat haji aphang kado kawe Karbi arat phanta arnam abiti sore papina lapen akhaino kamatha lapen Karbi Anglong aphan ke pavir derji longri longpat ke pajut kokji pukamatha aja kong aphan pivir lona lapen kado kawe aphan ta biti sore ke thekere anjose akime kamatha ye phan arnam aja kong papina ko siliti kado kawe phan ta hir jume lapen Opranta arnam ke paraja pantini hir jume hankilo kado Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460.
Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mo people thought beer talong wang thulo. Hanjang lang so don surya klamalong arkoni python kebra isiani ada por pioneer kep apor malong pen phoang deng hanjang lang so Karbi arani don surya klamalong ke paman pona birta pherang ke pen katni sasa hemalong birta nang pale khaya ta sam chingrum chetolo nang pathe pn pen ada por pioneer kep apor pen don ru impu pon tirgam amai puraje rong pila pen hanjang lang so Karbi rong saramai amai pu soite rang pen si lama inthur ponlo ada por pioneer kebra achiti apor pen abarim lo thanang Edison Singar pesi kachikimo along jalin ponlo Apisu kesang boha rak songja hina rompi pen in ponera pi bar jiban chandra pathar pen kipatu kachipate aklam in pu ponlo chipate hong jai kang pon along rat cycle bangchana sing phangchu pen in pu ponlo ada por pai kresia por malong pen oiki amai da pado pon Oekini ke khain jok oekini le mesalote khaita mesen bobu apthak chithachi mumate risoi jang mopha ari doklong pen DMCWKA hakim rong pen than pare tekang DFA lisi reader linso FDO rimsika itipia tumta chetong dun aritri isia por malong pen bathili kya kachipate hon ke jeng kachipate pen chenglong asanason kachipate ta padopon Karbi Students Association Lamding Road Asai Hemalong Arkoni Python Kera Isiani KSA Ninkane Sika Mai Pike Pado Pona Birta Pherange Pen Katni Sasa Hemalong Birta Nang Pale KSA Lamding Road Ninkane Sek Amai Pike Paman Pona Long KSA Amai Phula Pen Kongchunbang Akimi Kangwai Pado Akimi Kangwai Pona Long Puthot Simeon Rong Pharapan Mai Phula Pen Kongchunbang Arpu Thompson Rong Piatuma Phansi Ingwai Ponthu Rat Amai Pike Paman Pona Long Aluhi Aman Pen MP Barim Dr. Jayanta Rongpi, Robi Kumar Phangcho, Salavar B, Laichon Ingle, Pratima Inghipi, Asu Karbiano District Committee Awa Kongchunbang, Sorjun Hanse, HPY Amai Phu Enjoy Tiso, KYDO Amai Phu Kiron Tokbi, AKSA Amai Phu Tapan Kathar Pencheng Lokpinan, Abang Phubang Pietum Chetong Dun. Dantang ke dantang lo, chok chok cedu, K3 ini tunda kali lo K3 ke chok chok cedu. Asong tinta ke chok chok cedo, ili tinta ke chok chok cedo. Tan lahai matha pen ciru chang nap pen hakko alam si rui thura rak pen bangke. Ning ta si paoi nang ne, prang alam si ritu bangke matha nang ko. India det kalilo, pirthe alo isi asong paklang tha jitmen. Communist movement ade thak dolo, wan lo Communist Party dolo. ठीक ला सोना था pirthe ha South Africa le line no, Palestine le line no. Palestine lo bagi isi kya ding pik ke chesong bagi pirthe lo bagi isi Palestine lo ke thaka me ke thak dolo. Mailong KSA Atupen Chiklue John Long Ipong Kachesonga Jamek Padu Ponji Pusi Pangdak Tapon Kathar Pen Lam Theke Jai Ponki Kamrup Mati Plain District along ke Dua Karbi Atum Sung Piklo Pusi Klardak Pen Than Pachini Rasike Wang Jilang Arni Pen ke KSA Atum Setami Nang Chirap Dun Vek Nang Ji Pusi Chuningri Rat Pili Rakachutong District Committee ke Jatum Branch Committee ke Jatum La Pelit ke Jatum KSA Klema Butuman Pen Chengwai Chengsai Pate Pusi Puthot Niliphan la 2019 to 2021 la ana Parman Puthot KSA along Puthot Mai Puang Hwani la Basinang Pek Ponchulo la Pen Kongchun Bang ke Puthot Thompson Rongpi alang le Phansi KSA
30 general conference along pen invite ponlo la penetum aprang ke inkora povet central committee strength nona bangke nitum amendment pontusi dak pini la bangso conference pen inkora cap an apai papling ponlo la ben bangke thom asita bangke reservation do la ke Kazirunga district of Panisi, Lapende di Mahasa of Panisi, Lapendisi Banke, is a post vacancy itum padu pono. Lapen labangso conference penitum seneketing bangkalahana 2019 pada banke laki kacesong aningkan pusitum dak seme deng pono atheke piniarnian same tulram ronghang alam chak ithin isinat ta tipapleng pelang border along le echetta pipi pusiki pusame pini border along ge napuna kalen na hoy pelang namnon halapo meghala pen burelang namon golakhat pulang nam same Pini Karbi long ahoy ke turam rong hang ada deng long ke secure kali turam rong hang ke alam sininge picture abangku akam klem tekte bangku leban hem break same non asame turam rong hang ke ningje bom republic day hood independence ke ningje bom hem break same pini itu fan bigi pe sarkar to ko pitum lang wan bitek lang apotsi labang so ningkan ke article 244 a parman boro fan SCH pilong le po parman citizenship amendment bill oppose la pabdulong le po parman pensi idum kache song ningkan tum paman ponno la pen intangrak akache song ke wangjilang kali tek ponlong po nasi lamang ke lang tum chlo koi pe nili pini karbing long ara fan nili pachuli ponno জীৱনলৈকে হা সম্পত্তিলৈকে ধ্বংস কৰিব এনেকৈ বিল আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ আমি একেলগে যুঁজি যাম ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ মাটিখিনি বেদখল হৈ আছে মাটি বেদখল কিছুমান ৰাজ্যও দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে বহু দিনৰ পৰা আৰু বিভিন্ন অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীও মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি আছে এইটো আমি পছন্দ কৰা নাই আমি এই বিষয়টোক লৈও আমি কেএছৰ লগত একেলগে ফাইট কৰিম ভয়ামত 3 লাখ কাৰ্বি আজিলৈকে জনজাতিৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই কিন্তু আজি বেকৱাৰ্ড হোৱাৰ পিছতো বা ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ফুলফিল হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে বিলখন পাছ হ'ব বুলি কৈ থাকে কিন্তু আজিলৈকে পাছ হোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে হঠাৎ 1-2 মাহত পলিটিক্যাল প্ৰফিট পাবৰ কাৰণে চৰকাৰে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰিব বিচাৰিছে সেই 6 জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগে ট্ৰাইবেলৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ সেই ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আমাৰ তাৰ ওপৰত বহুত সাসপেক্ট আছে গতিকে আমি অৰিজিনাল ট্ৰাইবেল হ'ব লাগিছিল আমাক ট্ৰাইবেল নকৰি আমাৰ সকলো কোৱালিটি থকাৰ পিছতো ট্ৰাইবেল নকৰিলে আৰু 6 জনগোষ্ঠীক ট্ৰাইবেল কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয় বস্তুটো আমাৰ খুব দুখ লাগিছে আমি তাক প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু আজি আমি বৰ্তমানৰ নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱা চেমিয়ন ৰংথাৰ মহোদয় তেখেত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি আৰু মই একেলগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি যেনেকৈ থিয় হৈ আছোঁ আহি থকা দিনবিলাকতো আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমাৰ নিজৰ সা সম্পত্তি নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পাবৰ বাবে আমি কাৰ্বি খিলঞ্জীয়া অন্যান্য ৰাইজ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন যিবিলাকে প্ৰগ্ৰেছিভ হৈ কাম কৰে যিবিলাকে নিজৰ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে কাম কৰে নিজৰ ভৱিষ্যতটো পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে সেইবিলাক কামত আমি একেলগে যুটীয়াভাৱে কাম কৰি যাম আজি পুনৰ এবাৰ তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি একেলগে কাম কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ Karbi Prime Time Birta Bangkila Pons Kang Ton Moniglo Domi Thakmi Korwang Thu